Koji su uzroci zujanja u ušima? Mnogi pacijenti misle da je razlog zujanja u njihovom uvu povišen krvni pritisak ili nekakvi problemi sa vratnom kičmom i cirkulacijom. Međutim, zujanje u ušima je najčešće posljedica oštećenja slušnih ćelija u unutrašnjem uvu. Slušne ćelije pretvaraju zvučni talas u nervni impuls. Kada su ove ćelije oštećene, sluh je oslabljen, a pojavljuje se i subjektivno prisustvo zvuka, to jest zujanje. Zujanje može biti prisutno i kada je patološki proces na samom slušnom živcu, kao što je slučaj kod akustičkog tumora ili nekih demijelinizirajućih bolesti. Naravno, povišen krvni pritisak može da pogorša već postojeće zujanje, ali nije uzrok nastanka zujanja. Šta je to objektivni tinitus? Zujanje u ušima može biti i objektivno. Najčešće je u pitanju pulsirajući zvuk u ritmu srčane radnje. Pacijent u stvari čuje proticanje krvi kroz obližnji krvni sud. Osjećaj šuštanja i bućkanja može biti posljedica disfunkcije Eustahijeve trube i pojave sekreta u šupljini srednjeg uva. Krckanje u uvu može biti posljedica oštećenog viličnog zgloba koji čini prednji zid ušnog kanala, pa čak i čep ušne masti može stvoriti u uvu osjećaj šuštanja i zujanja. Kako se dijagnostifikuje zujanje? Pacijent koji ima zujanje u uvu prvo bi trebalo da se uputi na otorinolaringološki pregled sa ispitivanjem sluha. Najčešće je dovoljno da se uradi audiometrija i timpanometrija. Ukoliko je pad sluha asimetričan, onda su potrebna i dodatne ispitivanja. Kao što su auditivni evocirani potencijali, to je merenje brzine prostiranja nervnog impulsa kroz slušni živac, ili otoakustičke emisije, test koji direktno ispituje funkciju samih slušnih ćelija unutrašnjeg uva. Ukoliko nakon ovih ispitivanja postoji sumnja na tumor akustičkog živca, onda pacijenta upućujemo na magnetnu rezonancu glave. Međutim, mnogi pacijenti u strahu prvo odjure da urade magnetnu rezonancu, pa se tek onda jave otorinolaringologu radi ispitivanja sluha. Kako se zujanje leči? Pacijent sa zujanjem u uvu obično ima i oštećen sluh, te se ovim pacijentima protokolarno prepisuje preventivna terapija koja podrazumeva lek za bolju prokrvljenost uva i vitamine. Još uvek ne postoji lek koji je registrovan za lečenje tinitusa. Antidepresivi su lekovi koji mogu pomoći pacijentima kod kojih zujanje značajnije remeti kvalitet života. Tinnitus maskeri su aparati koji svojim šumom maskiraju zujanje u uvu.